مروفان دکوژه و بجنازه را دمشه. اف گوتن لسر گروپا عمشات یا لنافچه شیه یا عفرین تی جیبجی کرن. پشتی رابونا وان گروپان بکار دور جراوشتا اولی و مروفی و خلق دانا بن لیدان و اشکنجه و بطایبت جنان کو بشوائه که دور ج پرنسیب مروفی و لپیش چاوه همیان جنین شیه دانا بن لیدانا لنگان یان وک فلقات تیناس کرن هروها بکار دزیا $13,000 و 800 لیرین سوری ج پرین انجمن خوجهی یا شیه دزین و بوی نکرن هجمارک ولاتین شیه بنچاف کرن و دزیندان خود اشکنجه کرن. کو جگره سروک انجمن شیعه احمد شیخو بو قربانی ویل دانه و شهید بو. پشتی ترور کرنا احمد شیخو گروپا محمد جاسم ابو عمشه کو بخواج خلق غابه بجداری دشینا احمد شیخو لشیعه کر و کسوکارن شیخو ناچار کر کو لگور وان با آخفن و ببیجن احمد شیخو جبر نخوشی خواج یا نخوش دست دایه. و تشتی هاتیه بلاف کرن کو دبن اشکنجه ده هاتیه ترور کرن دورج راستیه. أنا عمو المرحوم الله يرحمه كان معه المرض والله يرحمه متوفى وفي ناس عم يتهموا جيش الحر الله يرحمه وفي ناس عم يتهموا كثير انكم عم تتهمونا ونحن اخوة ان شاء الله نحن جيش الحر ونحن من جيش التركي ما حدا بحسب بعمل فتنة بيناتنا وانا عمو المرحوم الله يرحمه. هاي رسالة من هون من أهالي الشيخ حديد من بيت تعزية المرحوم أحمد شيخ الله يرحمه، للي يعني يعملوا فتن وينشروا على الفيسبوك وعلى الصفحات إنه الجيش الحر هو اللي قتل المرحوم. المرحوم كان مريض بمرض الربو، صار معه حالة اختلاف الله يرحمه، لأنه نحن أهل وأخوة وراح نضل طول عمرنا أهل وأخوة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. مصطفى شیخو برای احمد شیخو جارکرا تکس کر اخافتنین لبن کونه شینا برای ویدا هاتنه کرن دبن گف و تهدید دابون و بطایبت پشتی راگهاندن سردانا پاریزر هاتای جشینا شیخو را اجبر مترسیا وان گروپان ج پاریزر را او پارچه ویدیو بلاف کرن داکو ترور کرنا شیخو ج سرخوا راکن جالی خوفه و دلیدوانه که طایبت جبو آرکه عبدالباسط حمو جگری سروک هفپیمانی اپوزیسیون سوریه ترور کرنا احمد شیخو شرمزار کر و گوت کریارن گروپین چکدار لعفرین جهه نارازی بونینه و ترکیه او وک ائتلاف آگاهدار کرنه و لیکولین لسر ترور کرنا شیخو تی کرن. سرساغیه مالباطاوی و گل کرد و تباید خوازم راستی او کریاره که گله که دجوار و کرد و مد هندره ائتلاف ده بفرهی هاتا اخافتن و حموجی ایش و آزار خو در خو نخوشی خو پیشکش کرن و شرمزار کرن او کریاره هیزن چکدار بو هنکی خو بناو دکن سر اپوزیسیون براسی بوا کریاری خو روی شورش سوری روی خبات آزادی هنکی رج دکن او جهه شرمزاریا ائتلاف بو ده همان دمی دجی او کریارن گون بردوام براسی هیوی و آرمانجا او خواستک او گو دولتا ترکی برولا خو بلیزه و هیزن چکدار رولا و درخیج سر خاكا عفريني قبراستيجي خاكا عفريني وفقل عفريني دمطرسية كدجوار دا درباصبي وقندو باجاري عفريني براسي قال لك يتين ويران كرن بدستين هيزن قو بسر غبسيوني باتين خيا كرن او تايبات جي وكا قو وديار كر عمشات او اوانا بربرسيارة وقركا دواري قانوني دواري بربرسيارتي وتحقيق داجي دولتها تركي وانا ونهكار بك وبربرسيار بين جزاكرن او تشتيقوا ام دوكن دخازن ايشا احمد شيخو يك نمونه وبراسي بلان سر عفريني تمشاندن لهيفي ارمانج اوا وخل كما عفريني قال عفريني برخبده وبقري خاكا خوا الحنبري حمو بلان وايشو ازاري سكنج برغو عفرين اركي حركسيه دوه پنجشنبه پارێزەرê Hatayê û parêzerê Efrînê yê ku ji aliyê Tirkiye ve hatiye dayîn beşdarî dişîna Ehmed Şêxo de kirin. Lê tanîha tu tedbîrên rijt ji bo terorkirina Ehmed Şêxo nehatine kirin.